Shwmae a chroeso to your video drill of mynediad 2, uned 20 rhan 1. That's entry level 2, unit 20 part 1. Os ydych chi wedi edrych ar y geirfa yn barod, if you've already looked at the vocabulary for this unit, ardderchog, gwych, da iawn chi. If not, it's not too late to do it, and you can always do it after the drill if you're unable to do it now. A fel arfer, as usual, please peidiwch edrych ar y drill wrth i ni wneud e. Please don't look at the drill as we are doing it in your books or your digital copy. Nawr te, yn y fideo yma, in this video, uned 20, unit 20 rhan 1, dych chi'n mynd i ddysgu, we're going to learn how to use the chi form of yo. Iawn, eich chi. For example, eich ffeil chi. Iawn? So dyma, we're going to start with here is yo. Dyma eich ffeil chi. Dyma eich ffeil chi. Iawn? Felly, jyst gwrandewch ac ailadroddwch os gwelwch yna. Beth yw ffeil yn Gymraeg? Beth yw ffeil yn Gymraeg? Ffeil. Iawn? Ffeil. Ffeil yw ffeil. Ffeil. Iawn? So we're going to say, here is your file, iawn? Dyma eich ffeil chi. Dyma eich ffeil chi. Here is your file. Dyma eich ffeil chi. Dyma eich ffeil chi. Dyma eich ffeil chi. Here is your file. Dyma eich ffeil chi. Da iawn. Dyma eich ffeil chi. Gwych. Beth yw ffôn yn Gymraeg? Ffôn. Ffôn yw ffôn. Da iawn. Ffôn. Dyma eich ffôn chi. Dyma eich ffôn chi. Here is your phone. Dyma eich ffôn chi. Dyma eich ffôn chi. Dyma eich ffôn chi. Here is your phone. Dyma eich ffôn chi. Da iawn. Dyma eich ffôn chi. Gwych. Nawr, beth yw desk yn Gymraeg? Nice one eto, iawn. Desk. Dyma eich desk chi. Dyma eich desk chi. Here is your desk. Dyma eich desk chi. Dyma eich desk chi. Dyma eich desk chi. Here is your desk. Dyma eich desk chi. Da iawn. Dyma eich desk chi. Gwych. Nawr, beth yw ci? No, get a bit harder now in terms of vocabulary. Ci yw allwedd. Allwedd. Think you need a key to go out. Allwedd, allan. Iawn, allwedd. Iawn. Dyma eich allwedd chi. Dyma eich allwedd chi. Here is your key. Dyma eich allwedd chi. Dyma eich allwedd chi. Dyma eich allwedd chi. Here is your key. Dyma eich allwedd chi. Da iawn. Dyma eich allwedd chi. Da iawn. Beth yw glasses? Glasses. Spectol. Think spectacles. Spectol. Dyma eich spectol chi. Dyma eich spectol chi. Here are your glasses. Dyma eich spectol chi. Dyma eich spectol chi. Dyma eich spectol chi. Here are your glasses. Dyma eich spectol chi. Da iawn. Dyma eich spectol chi. Gwych. Da iawn. Beth yw beiro yn Gymraeg? Beiro. Dyma eich beiro chi. Dyma eich beiro chi. Here is your beiro. Dyma eich beiro chi. Dyma eich beiro chi. Dyma eich beiro chi. Here is your beiro.
Dyma eich beiro chi. Da iawn. Dyma eich beiro chi. Gwych. Da iawn. Beth yw ticket yn Gymraeg? Tocyn. 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 Dyma eich tocyn chi. Dyma eich tocyn chi. Here is your ticket. Dyma eich tocyn chi. Dyma eich tocyn chi. Dyma eich tocyn chi. Here is your ticket. Dyma eich tocyn chi. Da iawn. Dyma eich tocyn chi. Gwych. Da iawn. Beth yw book yn Gymraeg? Llyfr. Llyfr. Da iawn. Llyfr. Dyma eich llyfr chi. Dyma eich llyfr chi. Here is your book. Dyma eich llyfr chi. Dyma eich llyfr chi. Dyma eich llyfr chi. Here is your book. Dyma eich llyfr chi. Da iawn. Dyma eich llyfr chi. Gwych. Da iawn. Nawr, beth yw coat yn Gymraeg? Beth yw coat yn Gymraeg? Cot. 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 Dyma eich cot chi. Dyma eich cot chi. Here is your coat. Dyma eich cot chi. Dyma eich cot chi. Dyma eich cot chi. Here is your coat. Dyma eich cot chi. Da iawn. Dyma eich cot chi. Da iawn. Beth yw shopping list yn Gymraeg? Rhestr siopa. Rhestr siopa. Rhestr siopa. Dyma eich rhestr siopa. Dyma eich rhestr siopa. Here is your shopping list. Dyma eich rhestr siopa. Dyma eich rhestr siopa. Dyma eich rhestr siopa. Here is your shopping list. Dyma eich rhestr siopa. Da iawn. Dyma eich rhestr siopa. Da iawn. Nawr beth yw y cypa? Paned. 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 There are several words for a cypa yn Gymraeg, ond paned yw un ohonyn nhw. Iawn, paned. Dyma eich paned chi. Dyma eich paned chi. Here is your cypa. Dyma eich paned chi. Dyma eich paned chi. Dyma eich paned chi. Here is your cypa. Dyma eich paned chi. Da iawn. Dyma eich paned chi. Da iawn. Nawr, beth yw gloves yn Gymraeg? Beth yw gloves? Menig. 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 Iawn. Dyma eich menig chi. Dyma eich menig chi. Here are your gloves. Dyma eich menig chi. Dyma eich menig chi. Dyma eich menig chi. Here are your gloves. Dyma eich menig chi. Da iawn. Dyma eich menig chi. Gwych, da iawn. Dych chi wedi gwneud llawer fyna. I've done a lot there. How to say, here is your something. Mae rhywbeth nice fyna. There's something nice about that pattern. I think it's the lack of mutations. Mae'n neis iawn. Dyma eich something, iawn? So, dyn ni'n mynd i gario ymlaen. We're going to carry on with the eich chi pattern, iawn? Ond y tro yma, this time, dyn ni'n gofyn cwestiynau. We're asking questions. Things like, what is your? Iawn, what is your? So, beth yw eich... So, beth yw'ch enw chi, for example, iawn? So, the eich gets shortened to an apostrophe. Iawn, so listen up to that one. Just gwrandewch ac ailadroddwch, os gwelwch na. Gwrandewch ac ailadroddwch, iawn? Felly, beth yw name yn Gymraeg? Beth yw name? Enw.
enw. Enw. Beth yw'ch enw chi? Beth yw'ch enw chi? What's your name? Beth yw'ch enw chi? Beth yw'ch enw chi? Beth yw'ch enw chi? What's your name? Beth yw'ch enw chi? Da iawn. Beth yw'ch enw chi? Da iawn. Beth yw adres yn Gymraeg? Cyfeiriad. 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 Beth yw'ch cyfeiriad chi? Beth yw'ch cyfeiriad chi? What's your address? Beth yw'ch cyfeiriad chi? Beth yw'ch cyfeiriad chi? Beth yw'ch cyfeiriad chi? What's your address? Beth yw'ch cyfeiriad chi? Da. Beth yw'ch cyfeiriad chi? Da iawn. Beth yw postcode yn Gymraeg? Cod post. Cod post. Cod post. Beth yw'ch cod post chi? Beth yw'ch cod post chi? What's your postcode? Beth yw'ch cod post chi? Beth yw'ch cod post chi? Beth yw'ch cod post chi? What's your postcode? Beth yw'ch cod post chi? Da iawn. Beth yw'ch cod post chi? Da iawn. Ar un olaf. Beth yw job yn Gymraeg? We know gwaith is work, but what's job? Oh, sorry. Gwaith, iawn. Another word for job is also swydd, iawn, swydd, but we're going to gwaith, gwaith, so work, iawn. So beth yw'ch gwaith chi? Beth yw'ch gwaith chi? What's your work, iawn? What's your job? Beth yw'ch gwaith chi? Beth yw'ch gwaith chi? Beth yw'ch gwaith chi? Beth yw'ch gwaith chi? What's your job? What's your work? Beth yw'ch gwaith chi? Da iawn. Beth yw'ch gwaith chi? Gwych. Da iawn chi. Da iawn, da iawn. Da iawn am orffen. Well done for finishing the drill for uned 20, unit 20, rhan 1. Iawn. Keep a lookout for part 2 online. Iawn. You can now say, here is your, dyma eich, using the formal or plural chi, iawn, as well as asking some important questions, such as, beth yw'ch enw chi? Beth yw'ch enw chi? Iawn? What's your name? It's a bit more polite than saying your, pwy wyt ti? Or pwy dych chi? Who are you? So, beth yw'ch enw chi? I hope this has prepared you for your next online lesson with your class. A gobeithio gwela I chi, hope to see you yn y drill nesaf, in the next drill. Yeah? Don't forget to practice what you've learned using the online resources. Yeah? Hwyl am y tro!